Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwashi TV tubabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza. Turi kuwa gatanu turimo gusoza impera z'igihembwe ndetse n'impera z'umwaka, tariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni 2024. Turimo turasatira 2025, turabifuriza kuzagira umwaka mwiza wa 2025 ndetse no gusoza uyu 2024 neza cyane. Nawe niba utarakora subscribe wajya hano ku kazogero ugakanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, ariko ushobora no kunyura hano handitse comment ukatwandikira. Ushobora no kunyura ku mbuga zacu arizo Ferguson Rwanda kuri X, kuri Instagram ndetse na Facebook, ndetse ugashaka Dushimimana Benoit Gering kuri X, Facebook na Instagram. Amakuru yose aba ahari. Muri kumwe nanjye Ferguson, habanje kugira ngo tuganire ku makuru agenda avugwa cyane cyane hano mu Rwanda, aho tugiye guhera muri ekipe ya Rayon Football Club. Ino kipe yitwa Gikundiro cyangwa isaro ry'i Nyanza, Gikundiro cy'Abareyo. Ayo mazina yose na yayo, ikipe y'Imana n'andi menshi. Kano kanya imaze kuba itandukanye n'umukinnyi wayo Ukomeye. Ninde uzamusimbura? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho, muze tuganire. Ikipe ya Rayon Football Club imaze gutandukana n'umukinnyi wayo Haruna Musa Majaliwa. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwemeje ko Haruna Musa Majaliwa ukomoka i Burundi atakibarizwa mu bakinnyi b'iyi kipe. Ibi byatangajwe nyuma y'ibibazo by'imibanire hagati y'uyu mukinnyi n'ikipe byagiye bigaragara kuva asinye amasezerano. Majaliwa yakomeje gukorana n'ikipe ya Rayon Sports Football Club bose batavuga rimwe. Uyu Majaliwa utavuga rumwe na Rayon Sports rero yashinjaga ino kipe Rayon Sports kumutererana, avuga ko itigeze imuvuza igihe yari arwaye, ndetse ngo ntiyigeze inamuhemba igihe yari mu gihugu cyiwe cyangwa se kiwaba arimo kwivuza mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara ubuyobozi bw'iyi kipe bwo bwatangaje ko uyu mukinnyi atumviye amabwiriza kuko basabaga ko yivuriza mu Rwanda, kuko bagenderaga ku byemezwa n'umuganga w'ikipe, ariko agahitamo kwivuriza iwe mu Burundi. Perezida wa Rayon Sports rero Yazize ubwo yaganiraga na Radio Rwanda ku munsi w'ejo, yemeje ko Haruna Musa Majaliwa atakiri umukinnyi w'ikipe yabo. Gusa uyu mukinnyi we ntacyo atangaza. Uramuhamagara kuri telefone, wanamwegera akavuga ati ntacyo mfite cyo gutangaza, ati nzababwira. Ino kipe ya Sports iri ku mwanya wa mbere n'amanota 33. Ikurikiwe n'ikipe ya PL Football Club. Uyu rero Haruna Musa Majaliwa ngo batandukanye mu buryo buri amiable cyangwa mu bwumvikane, kuko kuva uyu musore yava mu gihugu cy'Urundi mu ikipe ya Bumamuru, ni umusore wagaragaje ubuhanga bwo hejuru, kuko akigira muri Rayon Sports umwaka ushize bavuga ko ari umukinnyi mwiza, kandi koko byagaragara ko ari umukinnyi mwiza mu kibuga hagati, akina nta makosa menshi, akina nta bundi bwe discipline mu kibuga, ariko ngo hanze y'ikibuga bikaba ikibazo gikomeye cyane. Yagiye ashinja ino kipe ya Sports rero kuba yaramuteranye mu burwayi bwe, ngo ntigeze imwumva, ntigeze imuhemba, kandi yaravunikiye mu kibuga. Mu gihe ubuyobozi bwa Rayon Sports bwayoborwaga na Wayo Jean retired Wayo Jean nibwo bwari bwaguze uyu mukinnyi, nyuma baza gushwana avuga ko bwamuteranye bwajyaga iwabo kwivuza, bikaza kuba byanga, akagaruka muri ino kipe.
bamaze gutandukana rero. Uyu mugabo wari wasinye imyaka muri equipe ya Rayon Football Club bakaba bamaze gutandukana ngo mu bwumvikane, nubwo uyu mukinnyi nababwiye ko yanze kugira icyo atangaza, ariko bijya bibaho cyane kwa kundi ikipe ikirukana umukinnyi, cyane ko byagiye bibaho hano mu Rwanda, amakipe ugasanga irukanye umukinnyi uvuga ko bamwirukanye mu buryo bw'ubwumvikane, ariko nyuma wajya kureba ugasanga umukinnyi areza ikipe iciwe akavagari k'amafaranga, cyane cyane bano bakinnyi babakomoka hanze y'u Rwanda, abenshi muri bo bafite abanyamategeko bakomeye cyane, kontra zabo ziba zidanangiye. Ntabwo tuzi ikiri mu masezerano ya Hano Majaliwa ndetse n'ibyo bumvikanye Rayon Sports, gusa umuyobozi wa Rayon Sports yatangaje ko ubuyobozi bwa Rayon Sports bwumvikanye gutandukana n'uyu mukinnyi ku buryo bwiza. Haravugwa abakinnyi benshi bashobora gusimbura uyu mukinnyi, harimo undi mukinnyi w'umurundi witwa Jesper Nshimirimana, nawe Miel Joueur w'u Burundi umwaka ushize, bavuga ko nawe ashobora kuza muri equipe ya Rayon Sports, ko yasinyiye equipe ya Kiyovu Sport, ariko ko ikipe ya Kiyovu Sport itemerewe gusinyisha umukinnyi kubera ibibazo bya FIFA ifite. Uyu musore aravuga ko ashobora kuza muri ino equipe ya Rayon Sports agasimbura mugenzi w'umurundi Hano Majaliwa. Rero no gutegereza tukareba. Haravugwa n'abandi bakinnyi benshi, hari undi munyemari nano urimo kuvugwa, hari umunyaburkina Faso urimo kuvugwa ushobora gusimbura uyu musore Hano Majaliwa. Ubwo ni ugutegereza tukaba twareba. Ibyo rivuga kuri Rayon Sports Football Club. Tukiri hano mu Rwanda, nuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ku munsi w'ejo yageze muri Sudani y'Amajyepfo, aho bita Ijuba mu murwa mukuru wa Sudani y'Amajyepfo. Ku munsi wo ku mugoroba umutoza witwa Kasambongo Andre akaba yasuye ino ekipe, baraganira barasangira, nawe abasaba kwitwara neza. Tubibutsa ko ni ijonjora rya nyuma yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'abakina imbere mu gihugu, ari byo CHAN, igikombe kizabera muri Kenya, Uganda na Tanzania kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Kazabera muri bino bihugu bitatu. Amakuru rero yavugaga ko u Rwanda rushobora kwakira ino CHAN mu gihe Kenya yaba itaruzuza ibisabwa. Nuko kuri uyu munsi hateganyijwe inama igomba kubera muri CAF ndetse n'ubuyobozi bwa CAF bugiye kuzenguruka ibihugu bizakira irushanwa. Mu gihe Kenya rero, igihe stade ya Kasarani niba itaruzura nta gihindutse, iri tsinda ryari kuzakinira muri Kenya rishobora kuza mu Rwanda kuri Stade National Amahoro. Ibyo rero byavugwaga hano mu Rwanda. Ikintu kiri hano mu Rwanda nuko umuyobozi wa Kiyovu Sport yitwa Nkurunziza David yatangaje ko uwe ku giti cye nka David adashobora kuganira na Mvukiyehe Juvenal. Uwo ni umugabo wayoboye ino kipe ya Kiyovu Sport, mu gihe Mvukiyehe Juvenal utari yajya kuri mikoro ngo asabe imbabazi abayovu n'abakunze umupira w'amaguru muri rusange ko ibibazo Kiyovu irimo ari we wabiteye. Si bya Kiyovu Sport bizagarukira he, bizagenda bite? Byose no kubitega amaso.
reka mbashimire abakunzi b'Umwashi TV ngo amakuru yarimo avugwa cyane cyane hano mu Rwanda. Nyabo turakora subscribe jyaho aho kukazogera kandi kujya gukurikirana ibintu byinshi bya buri munsi. Ushobora kutwandikira ukaduha inyunganiza icyifuzo ndetse n'icyo ari cyo cyose aho ngaho muri comment. Reka mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Ferguson, twebwe turagaruka mu kanya tugezaho andi makuru aba agezweho. Mukomeze mugire intangiriro nziza za weekend.